Pozdrav svima, moje ime je Vanja Games HD i danas ćemo snimati World of Tanks. Konačno sam se vratio na ovaj kanal, znam da me dosta dugo nije bilo, ja se stvarno izvinjavam. Valjda ste vidjeli na mom Instagram storiju da sam krenuo da snimam na drugom kanalu, ali sam juče ili prekjuče okačio story i pitao da li želite se vratiti na ovaj kanal i svi ste rekli da želite. Tako da, eto, vratio sam se i danas kao prvi video povodom povratka snimit ću World of Tanks 3 bitke. Izvinjavam se što streama nema, zato što sad po novom pravilu YouTube-a morate da imate 1000 pratioca. Pa to je to, hajde da počnemo. Kao što možete vidjeti, ja imam sad jedan malo veći tank 8. tira, nemački VK-101-01P. Tako da ćemo uzeti njega i otići u borbu. Ja se stvarno izvinjam ako negdje sa strane vidite kabel ili neku kesu, to je zato što nisam baš mogao da podesim telefon, da snima onako ceo ekran, tako da to bi bilo to što bi sve mogu da vam kažem. Evo, pokušat ću da vam namestim da se baš ceo ekran vidi, izvinjam se zbog ovoga. Evo, sad sam sve sklonio, samo što ne možete vidjeti rezultate, samo se zbog toga izvinjavam. A evo ga, sad sve vidite i krećemo. Znači, igramo protiv 10. tira na mapi Malinovka. Stoga da sam ja teški tank, ja bi po pravilu trebao da idemo vuda. Tamo su otišli neki tankovi, da, ja sam upravo spotovan. Neko me je spotovao. Kao što možete vidjeti, imam i ove golde i ove fugasne, ali na ovom tanku je najbolje koristiti prvo ove granate zato što najviše skidaju. Ove golde bušu uglavnom 9 i 10, ne koristi se protiv osmica, jako su skupe gold granate. Iako ste primetili, jako sam sport tank. Tako da će ovaj video i da potraje. I da usput da vam se zahvalim na 65 subscribera. Nadam se da ćemo do kraja godine stići barem do 200, ali za početak do 100 subscribera. Ajmo da skrenemo vuda. E sad, ako bude nešto malo mutno video, to nije zbog mene, nego do telefona sa fokusom, zato što ne može da fokusira igricu dok snimam, a da je na programskom snimanju to bi izgledalo mnogo drugačije. Inače, nisam snimao tad kad je bila ona sezona, novogodišnja sezona u World of Tanksu. Ja se izvinjam, stvarno, osvojio sam Chuck Norrisa, slobodan stil Chuck Norrisa, odnosno ukras za tank, i vozić je ukrasni stil. Vamo imam jednu 9, ali dok ja dođem, pa otprilike umrlo je. Mi imamo Progata, oni imaju STB1. STB1 je jači, dosta. Evo ga, S75TS, to je premium tank. Imam 1700 HP-a. Tako da to nije loše. Sljedeću borbu igramo sa artiljerijom. Vidimo šta možemo odavde da uradimo. Vidim ga. Ne može da me probije, zato što mu dajem prednju stranu, jer poenta kod ovog tanka da dajete prednju stranu, zato što je to kod ovog tanka najjača strana. Jedino ako vas pucaju donju ploču, pa tu možete se pozdraviti. Morate ovako se povučete kao ja. I umre se.
Ne vezi. Nazad u garažu. Moramo se malo sačekamo. I igramo sa artiljerijom. Tank se zove M44. Hajmo u borbu. Ok, ova mapa i nije baš toliko za artiljeriju, ali ću se potruditi da napravim štete. Tako da ja ću da vam kažem da idem tamo, znači sad ne mogu da stavim dok ne... ja ću ići tamo negdje malo dalje. Da vidimo šta kaže naša misija. Dobro, ništa korisno. To su se prešao. Ostala mi jedna misija sa laki tankovima, kako se zove, da bi osvojio premium tank, ali nisam te sreći da je pređem. Igramo protiv 6. i 5. tira, ja sam 6. tir. Idemo ovamo. Inače to mi je najbolje, nije mi najbolje mjesto, nego omiljeno mjesto, zato što imam domet više od pola. Inače ovaj tank je skoro jedan od najboljih tankova u igrici, što se tiče artiljerije. Op, nisam to tada uradim. Idemo ovamo. I staćemo ovdje iza žbuna, ovdje kao žbunje. Sad sačekamo da se neko pojavi. Da, možemo da dobacimo do njega. Moguće, ali on je točkaš, tako da ne vjerujem da ću ga pogoditi. Hajde probamo. Da, nema šanse. Ajde pokušamo čafije da pogodimo. Bar njega da ubijem. Ajmo da napunimo. 3, 2 i 1. Sad on beži. Ok, pogodili smo ga. Hajde da pomognemo vama ako može nešto. Odavde. Inače ovaj tank se zove Leopard. Nemački tank Leopard. Sad je on nestao, tako da evo ga čito. Ajde pokušamo njega. Skoro smo ga ubili iz šuta. Hajmo dalje. Ili ćemo u stvari sačekat ću da vidim da li će da opet izviri da mogu da ga ubijem. Ovdje je negdje. Dobro, nema ga. Ovdje je OVK. Ne mogu ništa. Oni vode 5-2 razlike. Ovaj 5-4-3 se dosta približio. Ne znam zašto niko ne drži ovu stranu. Nije mi jasno, ovaj će sada se potopi. Ne, ja sam šamutio svog umjesto njega. Sad moram da sačekamo dosta vremena da se napuni. Gle, ima i dvojice. Mislim da njega više mogu one-shotovati, a možda i njega, pošto on ima manje HP-a. Sačekat ćemo da se približi. I sad će da upali. Ali nema ništa od toga. Moramo se povučemo još nazad. Da, bukvalno artiljerija u tom trenutku pucala odakle sam ja pucao. Zato što gleda odakle ja pucam. Evo je njihova artiljerija. Čak ovamo. Hajde da pokušam da je ubijem. Moj kill. 7-7 je sad. Ovdje su negdje u našoj bazi zauzimaju je, ali ne znam gdje je tačno. Hajde pokušamo odavde. Ne. Ubili me. Ne veze. Nadam se da je stigao rezultat od prošle borbe. I to je bio poraz.
nema veze. I idemo treću borbu i posljednju borbu za danas. Igrat ćemo sa lovcem Su-101 8. tigrom. Inače, samo da znate, ovo su sve žene u tenku, sve su mi to članovi posade. Ali nema veze. Ok, igramo protiv osmica, to nije loše. Ova mapa onako nije loša za lovce. Inače, ja sad na ovom tenku da izučim samo topove da bi došao do 9-ke. Odnosno do 9. tira. Ja već imam jednu 9-ku garaži i pokazat ću vam, pa ću možda i u narednom videu da je odigram. I sad krećemo ovamo. Znači, poenta lovaca da se negdje sakriju i da ubijaju. To je njihova poenta. Poput artiljerije, samo što ne pucaju u vis. Nego, mislim, kako se lovci imaju pravo da se pomeraju, onako da se približavaju. Dok artiljeriji nema toliko prava da se približava ako nije onaj loš tank koji nema dometa, ili ako već ne gubimo i onda mora samo artiljerije nekako da nas izvuče. Znači, samo jedino tako. Oni imaju onako solidne tenkove, imamo ih i mi. Imamo ovog Gosera, sad nisam siguran da li taj Goser 1008 puca rafal. I skempit ćemo se ovdje. Samo što meni on smeta. Evo ga. On planira na isto mjesto kao i ja. Da vidimo gdje ćemo. Ovdje niko se ne približava. Evo ga ST A1, ali on neće. Ovog ne vidim. Poenta lovaca da budete jako strpljivi. Jedna greška i umrli ste. Evo ga CS53. Možda i mogu njega. Ne mogu. 1-1 je. Ona strana pada. Čujte mene, strava. Izvinjam se zbog toga. Da vidimo. Ovaj LC7 90, to je onako nizak tank. I to je spotter inače. Da vidimo šta se dešava. Gosar otišao tamo da drži stranu. Hoće li se neko popesti više? Ajde. Evo ga. Ali ne sme. Ne sme. Aha. Eno ga tamo, CS53. Bam. Nije očekivao to. Idemo dalje. Dobro, tamo se drži nekako strana. Trenutno. 2-1 je, oni vode. 1 razlike. Čih malo se odaljim žbun, kako ne bi vidjeli odakle pucam. Poenta da se odmaknete 1-2 metra od žbuna kako ne bi vidjeli odakle pucate. Da vidimo ima li vamo nekoga. Oni se još uvijek tamo bore za stranu, ok, sad je 2-2. Mislim, džabe vam govorim kad vi vidite, ne znam i zašto govorim, ali ok.
Ništa od toga. Ove jelice me nervira. Ne mogu da ga ubijem. Četiri. Mislim da bi trebao da budem podrška sad na onoj strani zato što pada. Op, pogrešnim putem krenuo. I skinuo sam sam sebi 212 HP-a. Ne! Eto šta se desi kad idete pogrešnim putem. Čekaj, mi imamo LCV-na, pa imaju i oni. Ali oni se tamo bore za ovu stranu, a ova strana pada, tako da ću morati da im pomognem. Jer ne može ovaj LCV 90 ništa da uradi, ili je on samo spotter. Ha, on glumi snajper, zašto nemam pojma. Sad svi kao pomažu mu, ali mu niko ne pomaže. Ili će da umre. Imaju i oni su 101. Vidimo šta se ovdje dešava. Ček malo se odaljimo. Lik je ladno pokušao da mu priđe. Pa normalno da si umro. Završio si ko kokica. Pogledaj ga. Kako je mali. Ajde, su 100 izviri ako smiješ. Su 101, izvinjam se. Hajmo da se približimo. Približavamo se. Ako Tigar 2 umre, onda znamo zašto je vreme. Ok, evo ga love, tank. Da, umro je. Sad mi moramo odavde ovako da se taktički okrenemo ka njemu, da mu damo prednju stranu, zato što je moj tank jak naprijed dosta. Ha, naravno da me pogodi i probi nekim čudom. Pa kad pucu donju ploču. Ne samo tako može me probiti. Da, bre, lik je pun HP-a. Šta možemo mi da mu uradimo? Ne možemo ništa. Što ga niko nije tako. Bukvalno, sad ću da umre. I to bi bilo to što se tiče ove borbe. Žao mi je što sam umro, ali tako je, dok sam se povlačio nisam trebao da im okrenem moje leđa. I to bi bilo to što se tiče i ovog videa, nadam se da ste uživali koliko i ja. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!